Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Бүгін апта күніне жекшембі. 2021 жыл Соққылық мал базарындамыз. 15 август. Соққылық мал базарында екінші шығарылыш қойлар жақтан баштайды деген. Достар, видеоны алыстабай, видео лайктап, сұрауларды комментарда қалдырыңыздар. Видеода қата кемшіліктер болса алдын ала кешірім сұрайын. Жақындармен бөлішіп каналға қатталғанды ұмытпаңыздар. Ол четтен баштап тартып кете береміз. Жерден кирдик анда. Assalamu alaikum байка. Қаншадан сұрап атасыз? 5-тен. 5.000-ден. А бұлар кімдікі? Sizdeki bak. Var. Олар кім? Бұлар қаншадан сұрап атасыз? 10-дан ба? Қозы қошқарлар екен бары. Қанша айлықтар? Var mı? Mart'ta tuğulğandı. Mart'ta tuğulğandı. 3-4 айлық қозы қошқарлар ondan. Ешкі улақтар-чы улақтар? 3,5'dan ha? Yaxşı. Так. На, қошқар. Вот это год. Тоже 150. Вот это отец 5000 долларов. Тозындай нәрсе берсе. Чингиз, салам алейкум, братуха. Я тебя жду, тебя нету. Специально для тебя привез. Дома не могу сам сфотографировать. Вот. Давай, снимай, короче, рекламу делай. Вот это Буцефал. 4 года ему, да. 1,3 холки. Холк 1,3 дейді. Түйіргіш екен. Құлағы құлағы. Речки бергім келген ақсақалы. Құлақтар. Это весь тухум. Чингиз, его все дети от него. Вот это там 3 передники есть. Сколько лет им? Вот это, қошқар. Қанша жаш бұл? Переярки. Переярк? Вот, ему? Да, вот ему это. 4 года. 4 Вот это год. жаш. Бұл қанша дедіңіз мынаны? Қанша? Что стоит? Что просите? 5.000 доллар дейді. Ага. Бойы қандай? Бой. 1,3. Құлағы ше мына? Больше 20, короче, не мерил. Весь. 2, наверное, есть. Весь. Вес где-то 180 килограмм. 80 килограмм бар дейді. Примерно. Түшіріп тұрып тартпадық та вес. Онда он. Қошқар 5.000 доллар дейді. Бұл қойлар қандай, бұлар қаншадан? 5.000 долларды қошқар. Азы номерін алып берем. Бұлар че байка? Это 55. 55.000 сом. Годовал. Bir жаш қозы қошқарлар екен. Мына қойчы қой. Бараны. Вот это красный 150. А те по стольнику. Қызыл 150 мың. Волки 94. Сколько зуб им? 4. 4 тишеген бұл. 150 мың сом. Бұл 100 мың дейді. Қойлар. Чоң қойлар екен. Там весовые. Руслан байка, бұлар че? Это 2 года. 2 жаш, 2 жыл. Бұл қанша сұрап атасыз? Это Илю. 150. 150. Это год тоже 150. Bir yaş bul, 2 yaş. Кому год? Pazar bağ verdi, sıradı. Koyacakta değil mi? Давали. Давали? 100 тысяч за него давали. За ту ярку тоже 100 тысяч давали, за красную. За красный. Мына қошқар ғой 100 мың беріп тұр. Пазар. Қызылға да 100 беріп тұр, беріп тұр.
Bir boş kayrakta 5000 dollarlık qo'chqorning quyrug'ida. Boşanıp ketdi bu. Telefon nomerini beriniz endi. Телефон номер 0703 0703 5 0703 588 88 227. 227. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Qo'chqorlarning жакшылары. 100 ming dedim. Ha bu bo'lsa 5000 dollar deb qo'chqordim. Ha teke kimniki? Qancha oladi? 15 deytamiz. 15 ming so'm. 2 yosh. Teke. Janagı Mosun üstü trendde oyunda bargan qo'chqor shulda. Да у нас машина был же тренд, который. Не, вот он, вот он. Вот это был, да? Машина тренд, вот это был. Вот это был, вон тот был. И черный кучкор, тот продал его. Ол билеп кеткен qo'chqorlar quyruqda. Тренд. Вот это трендованный. Жақсы. Так, мына қозылар да. Байга қозылар қаншаны сұрап 6500 сомдан. Қанша айлықтар бұлар? 3 айлық. Қозы qo'chqorlar 6500 ден. Assalomu alaykum. Qandaysiz, yaxshisiz bu? Yaxshi, rahmat. Qozlar qanchani so'rab o'tasiz? 8, 8, 18. Bular 4,5dan. 4,5, 8. Bular 8dan. Buna 308 dan, bular 4,5. 4,5dan. Mayda qo'zlar 3 oylik. Nimaga? 3 oylik urg'och qo'zlar. Bular chorva ekan, a? Chorva. 3 oylik qo'zlar. Sizki aka, qanchani so'rab o'tasiz? 7 dan, a? Qo'zi qo'chqorlar. Bular da sizga. Qancha bosh berdi? 26 bosh. Meranos aralash o'xshaydi, a? Qanchadan bo'ladi ham 7 dan so'rab o'tasiz? 6,5 dan, a? 6,5 dan bo'lsa berim deytmi? 7 dan 26 bosh so'rab oladi. Bayka. Yaxshi. Tak, bu qaraqchi. Oldingizmi bayka buni? Yo'q. Aldingiz. Qancha oldi? 11 ming. Urg'och ekan. 11 ming. Başlaydı. Çöz. 25. Ha, 25 ming so'm. Bunu yat qildi. O'ris qirg'izcha so'ylab. O'rischa so'rasam qirg'izcha aytdi. 25 ming so'm. Ha, qo'zlarchi? По 7 можно. По 7. Chetida mulat deydi. Сколько месяцев? Мартовский, по-моему. Мартовские козлар. По 7 будет, а ступка нету? Или будет все? Ступ. По 8 продавали, по 7. 8'den sattı. 7'den mulat deydi mi? Qozi qo'chqorlar. Сколько зуб? Сколько лет им? 12 тысяч. 12 ming. Bilmayman net qancha tish. Вот это. Все по 12 что ли? Нет, это 9. Это 9. А этот? Что-то молодой. 11. 11. А остальные вот? Этих не знаю, хозяина. Хозяин нету. Қалған білбеймін дейді, хозяин жоқ. Жақсы. Бұлар сізге aka? Assalamualaikum. Sizге қаншадан сұрап жатасыз? 14'ten 12, 30'dan. 12-30'dan mı? 30 mingden deydi mi? Бұл қой 12, а? 14, 12 qara Ha. 14'ten. Suratan. 2. Ақ 12. Бұл 14. To'qta qo'yib. Тоқты. Urg'och. Екеуі еркек, а? 30'dan. Жақсы. Бұлардың өзі жоқ па деймін, о.
Мынаке козу эле бериппиз, биякта кочкорлор чыгып турбу? Assalamu alaikum. Sizge? Assalamu alaikum. Aleyküm. Qanchadan so'rab o'tasiz aka ular? 100 ming. Подрядda. Qancha bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bor. Yo'q 5. Narxi sizniki emasmi? Qaralari. Ularning tishlari qanday? 2, 4, 6. 2, 4, 6 tish. Подряд 100 mingdan, ha? Ты уже скоро диссертацию защитишь. На профессорскую сразу. Aka. Какую там 100 породу mingdan ты deydi. выдумал? Придумал. Qancha oldi aka bu? Ya. 15 ga alındı ha. 100 mingdan. Bularning parolasi qanday aka? Araşandır. Подряд arasham. Qaralash. Şimdi Afgan aralaştı. Afgan aralash. Al bular arasham. Onda olan qo'chqorlar. Telefon nomer berasizmi? 0705 90 00 62. Ушул qo'chqorlar qarаңыздар, жақсырасыз. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Қақта турасыз? Новопокровкада турат экенми? Байка, что просим это? А, Байка. За него сколько хочешь? Почем? Нет, тот другой видео, вот это другой же. Поэтому... Нет, ты же снимал тот раз. Да, я забыл, что... Элю. Элю, да? А сколько зуб? Только один. Поменяли только. А Тысяч это пузот. Вот это, да? Екидяш. А этот тоже поменяли? Тоже поменял. Ему год и 2. Этому год плюс. Год и месяц. Биржаш экайлы экен, на 2000. Ну, где-то так предел. Все по 50, что ли? Нет, это дороже. Это середина. 100? 100 миң дейт ми? Ортада. Это порода Не тажикский гисар, да? Ну, скорее всего, да. Они с Таджикистана, их родина, в смысле, родственник Да, понял. начал, да. Тажикстандан чыккан урукта Но не гисар породаларда кочкорлор. 50, 100. А за него сколько просите? то же самое. По 100, что ли? Нет, полтинник. 50 миң. Только вот это, да, 100? Ну, Элю. этому как году. Қанша oldu байке бұл? Ух, 7,5 қалым. 7,5 миң. Ұрғача? Жоқ, берме, ерік. Ерек. Я вот третий раз спрашиваю. 100. Сколько ему возраст? 2. А тот сколько? Тоже год с лишним. Тому тоже, только тот младший, этот старший. А они почем? По полтиннику отдам. У вас еще дома есть на продажу? Тогда можете номер диктовать. А этот Yes. ваш тоже? А, Номер мне еще там, не знаю, там вот. Телефона нету дейт, мақұл. Бергісі келді номерін. Опа. Су чачыратты ғой. Мына жерде дағы қошқар тұрады. Чоң екен. Қанша байка бұл? 100. Бой метрден жоғары ғой дейм, а? Қанша тыш? 98 бе? 2 жаш екен. Бойы 98. 98-99 метр да почти. 100 миң дейт. Базар баға берді, сұрады? Тұрғандар болды, баға берілік пока. Берілек, а? Еще ерте ғой. 8-ден өтті ма? Жаңа келбетті біз. А, бұлар қойлар қаншадан? Қойлар 13-14. 13-14 чарба қойлар. Мына ке? 13 миң, 14 миң. Қанша тіштер олар? 2 тиş, 4 тиş. 2-4 тіштіктер. 6 тиş. 3 жаштан туғандар да бар арасында. Дағы сатқылық бар үйде? Қойлар? Үйде пока жоқ. Бар, бирок сатылбайт да. Сатылбай ма? Бұлар деле. Мен телефон номер сұрайын дегем да.
Айтыңыз номерден. Арыра екен кішкене. Кодта жүрген ғой? Жайылып жүреді. 704 0704 15 30 60. 15 30 60. Қақта тұрасыз? Маловодный айылында ма? Қойлар, қошқар несі? Базға 30-дан? Барды қошқар бұл. Бұлар қанша айлықтар? 6 айлық, 6-7 айлық. Қозы қошқарлар 30 мыңнан дейтін. Мына ұзын чөтке екен мынасы. 30-дан дейді, азай. Мына екен. Шындай олған қозы қошқарлар. Бұл жерде чарба қойлар тұрады. Ассалаумағалейкум. Қаншадан сұратасыз қойлар? 16. 16-дан, қанша тіштер бар? 2. Var 2 tişbe. 5 koy ekan. 16'dan. Çarba koylar. Tak, bazara girdik. Ayak çıkarttık koya. Tak, bital echkiler ha bular ha. Je tekesi. Echki. Echki. Qanchadan bular? Ya. 50 mingdan bital bular qayerdan kelgan parodalar? Afganistandan. Quloqlar cho'ng bital degan paroda. 6 litrgacha sut beradi, biroq 8 litrgacha. Shu 4dan 5dan tuydi. 6 litrgacha süt beradi deydimi? Qaysi sağanı var mı sütü var? Büt sağım. Hazır bayıtkan. Ya bayılganmı? Mana bital echkiler. Bunun bolor qanchadan bo'ladi? Болушу 50'den mi? Qimmat bo'ladi ekan qara. Ha, mına qo'zi qo'shqorlar ne bu? Qo'zi. Afgan. Bular qanchadan? 15dan. Bular qancha oyliqlar? 3,5 oylik. Qo'zilar 15 ming so'm. Onda olgan. Afganskiy paroda. Mana. Telefon nomer berasizlarmi? Mo, qo'zlar so'raganda? 0555 90 77 00. Qayerda turadi bu mallar? Oroq ayılında turadi ekan. Dostlar, çalыңыздар şu nomerga. Dostlar, videoni oyoqdaymiz. Video yoqsa like bosib, so'rovlarni kommentariyada qoldiringizlar. Kanalga qatnashganini unutmangizlar.